डाक्टर विजेश्वर बैडी ठाउँ डाक्टर पेसना पाउँछ स्वापु डुगु लेख बनि उचले ठाउँ मुया मेल जिता आट आउ शीर्षक यो चोसो बन्टेना ठो चोसो आखे लिया 60 2048 साल जेठिएको चाहिँ पत्रिका चाहिँ साबारना आयो ख अन्यना दिस मुया मेल जिता आ तर गुने मुनु त शिरका 20 नसा सी मुखो गुले मुनु त मयक मयक 20 न्यान स्नाउनी माउ पा ख ठेदु नक्तिने सीम रामेश्वर जीगो लुमुन्टी दुने ढिसलाक मनावे आछन व जित मड्डीको ठरीको साला यंगा छन अले जी चुपचाप गइगो लुमुन्टी भावना छन अस्ट्रेलिया छम लोइस्ट ठो गुगो अप्रत्याशित घटना मखो तर रामेश्वरीय मृत्यु बोलंका चंग ड्यूटी रूम एठो निष्ठपता तासा अवश्य न औचैफु ड्यूटी रूम निना चंग खट्टोको निष्ठपता आखिरे उमा सिस्टरी सलन्त नि चिचादन आत्ने कलामेसे मो जिउजुलका हाइसोन्च जिउजुलका वो डंकिनिया छा गजाग जापिन जको मिस्टर डे अथो संसार सुरे भाटमा शिवले छस त कम हो ख्वाना छत्ने खिउ मजो ईश्वरी सिस्टर या सो घृणा झाट्टो सितो मानो अक्षय वयातम जंगै पपो ट्वालना ब्युठे जे भारतको जो सुनिना चने जी थ छुटे यातम सिस्टर पनि थ सुत जिगो मिखा आ बाजती वम रामेश्वरी पलेसा वे हिस्ट दुमल जासिम कला निलो होला नक्तिन्जको सिन्छ होया वम वमिस प्रति सिस्टर पिंके बेदना व सान फुटी पलेस दासुया चंगो त व घृणै कारण जी ठीक मफ्त थ भाटे मृत्यु वै निम्ते गुप्त सो भागी जुल्दै कुन्यसला जित इनिमिनि ढाकला जितने वर्णावया चंगो सम्पूर्ण उत्सुकता छौ खंगज या पिजल छा क रामेश्वर छा 20 नौडका छि मुसुनला सुनता सिस्टर अजुचाला पेनिया रामेश्वर थाना अस्पतालले भर्न जो ख उखुन केस हिस्ट्री कइले जिउली से मन्टेको खलानु ख उले कलाम न उइना पसन्तो रामेश्वर ठ पुरक पिन्सा जना भएछ लजगा नाला सिकम जाइना जुल ज्याबनी बले बुजिनेको पट्टी पसले चम मिसली से उइ यति हजुल खेनी पम त छे दुका मुख टासिले माबो व डाजपिन न पनवाना छेन प्या या कलाम लिसे डेरा चोमुनि गया त दचले प म्या भुल गुमा आ न्यारके नाचमा निश्चय छु जामुरुगले व खर्चन भ्याम लाग्ने कलामेश हान्न पट्टी पस तल व पट्टी पस कला भाट निमेश सल्ला सौटिना टौ ख अले छा 20 नै उले छ ढगा निनबले रामेश्वर बनी मर्सिना चंगनी हरली सिसजंग एलार घाटोनाको सिसी रंग पाट हयाटेगोले स्पिरिट लट ढगा लिसबल ठया कारगा व हरली सिसी बच्ची ल्योदनीको वचुको झोल न किन उखन कलामेश छौ शब्द न नमवा तर ईश्वरी सिस्टर जिगो खटवा लाजल गन खडगा आम ख कलाम न्यनस डुग्ने जको व छिट अष्टो सिंगुका व 20 ने मागे वे ल्योसिना याना रामेश्वर ज्या वनि व वे ल्यो भट्टी दुआवे ढुंगे व अम निछि निला निला खाना चनि व रामेश्वर गुली गन गुले एलाटना दल एन छट्टी चिटे मुजो आखिर व ठया हाल काल ज्या 20 ने सिनाउनी माला ठकला मेम मिजना प जु सुना सया फैले ईश्वरी सिस्टरी खनि जिज्जल जस्तो मिगै खल्नुमास होला स्पिरिटे देगो मिठाइल अल्कोहलिय कारण अप्टिक एट्रोफिक ज्या मिगो स्टोन से रामेश्वर निपु मिखन मखन एना वइ भालके होस दने जिता मसी व तल डाक्टर साहब मिखा मखन लगा जिता छु पीर मोरो शिर गाना छट्टी मगाजी ताटे वइ खले चिन्ता किच छकोच तकन खनि मरिया बोलंग जुवा आश्रय ठौ ईश्वरी सिस्टरे खन्त नि कोला त रामेश्वरे पूर्व अनुमान ठाउँ सत्य जुल वइको अवस्था चिन्ताजनक जुल ढगा जित सिस्टर पिन्स कल या त ओग्रिमे जी वैठा ठ्यांक बले व अन्तिम सासला नाच्न जी सुढा न्याय रामेश्वर सित ख बिचरा रामेश्वर नक्नि हेसित वो लसिला मिस जाति निम्ति कलंक उमा सिस्टर स जीवन आपने दुआ वछनी जीव मिखा न्यने हि लटपट जाचंग ढाउमा ज्ञानमा लसि ढाउ याचन ओले निम मिजा त ड्युटी रुममा दुआ या तल सिस्टर याक्न पिन्चास छा छुजल जिपे पालक जुरको दना रामेश्वरे कला न हरले सिसी ल्योदनी स्पिरिट फुक्क कुटकुट टुना बिल वो वाटकन रान्तौ तो अमसन छौ सास न थल जिपे पिन्थेन टाठे तुयो काप्टा फुनाटौ रामेश्वरिया सिमुदको बेरी कोसा कलाम छटपट ज्यातन वारले कोलाहल ज्यातन जिन यजना वइ न्यने पुनि ज्या जाचा तिनबले व जिगो ला ट्याप जना हेलन थाल डाक्टर साहब बिन्टी जिता सुयना दिमते जिना याउको स्नाउनी मोयामेल त आ मटले यको भोग्यार्न जे सु मिजना प निला खला वइ बेसिया लेवसिन ढगा डाइग्नो सयाट्न नि एलाटना वया कसायग्न सयाट्न गुलजी जुगु छु दोस मोर ढगा पाली फोफिया न खोर्न मिस्टेक कर्मे ठजाउ कर्म जना मोयामेल जी वइ खन्य वइ लिक्क घरकला चंग खाली हरली सिस्टे जी स्टप र ज्याटना छजाली बच्चा संग मना जिचिलार्ना ए शिव ए रामबहादुर
स्ट्रेचर हे वटा कुनै इमर्जेन्सी हे किन्नु तुरन्त ग्यास्ट्रिक लभाज यामा स्ट्रेचर एटिया यंको ब्लेन व लट्टु छिया हालाट हुन्छ न डाक्टर साहब जीव ना पाए सिना भने जिम्वा मेला जित आ तर वइ इच्छा पुमो नेनि लिपा व अस्पतालमा डिस्चार्ज यावन गुब्ले गुले वटा लुमस विले आना जि ठके निने वटा दुगु ठ नुगु जिन्दगी वइको निम्ति उपहार खवा पार थुचुचु ठनिया कोचलन निना डिग्ने यको सुबारो